Anyang laki din! Asino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wan, Ala, nakitak nga road. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, di ba ipapan iti ref? Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May sa lang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adang agpaiso ti usaram. Tapno maka-istak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare. Kan may sarapot a pichay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ang tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghulugan aklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umtas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay ngay naldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano dahi a Bombay. Saan nga istrikto? Kas na ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit ngagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapno saan ka nga inaldaw. Ang parang gumatang iti sidain na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaang at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay ti taktak mo ang mapan gumatgatang iti sidain. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko sigod mo't nga main amay sa laang tiref mo. Ngam ita, duamot tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare. Inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sapapapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastumad laan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunod. Mabaybayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din.
Anya? Kayat mo asawan, nagala kamot iti ref ahulugan, kumare? Wen, kumare pariha. Nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa ilang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mat kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pay lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din da sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw da launa iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan aripda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya nga wan baybayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka. No di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Liman lalakyan ka at chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang tiref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu, hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day, taparya. Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da di abakla kunam lansan nga agutang. Uray da di Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Sika, mait. No siyak, awan mo't siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no adda ref ahulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intong kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niya babae kunaktuman.
bunutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin, ayat ipakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Hey, jakman amo iti dayja a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot apakibibyangan, makibibiyang da. Nairuwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ato dito lugar tayo ti saan nga aking kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kid diya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang ah. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jerwar. Amudang adda ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amuti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata aday jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pareha pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladak-dakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut parya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Parya ka talaga. Kasla ka na yun, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da Paria. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Tabi na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang kanaw, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na Paria. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Anya? Kasta din, na. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayan iti utang na. Anya? Saan lang nga rudan ang nakabaybayan? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apay nga agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Agulim kamot ko maa. Anya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di abakla. Awanan ka itibain. Alaw, may kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Robert, tinakal daw sa
Sabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati? Kuha, sir. Sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige. No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan nga. Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko kingga. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbagagi diya. Lakay, Iso nga ita, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ita, pareya. duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar. Laki day mabayadan. An-anwan ti kas, no inutang mo't lang tinaybayan. Ano saan na mabayadan? Kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Bambi, ada customer. Ay kata si kasuomon Ay ba nakpailaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidakta kamatang? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay. Awan lang atan ti sabali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingkasi kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Imbag gumamot mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, talaga super na nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal.
Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adam mo ka style ti Kiday, abangay ka. Sigurado pumintas ka pa eh. Anya day tangay style. Diyan ngay natadam ti ipos na Kiday. Ah. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan, bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo danginhina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakiday. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga ron, ma'am. Agtugaw kan. Tay sa ganat na gamit ko. Sigurado am anay sterilize dagitang gamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi ta kiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg ti kiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, man! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am! Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tuwala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday. 60 laan san ka di? Ah? Ayunan niya. Oh, di super duper sobra da ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Oh! Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronaan na, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agaway. Ay, umay kan Miss Beauty Ball. Umay ka gumatang iti lakok ang Magic Banana. Nagdadakkel daw. Sa balaang mo't dagita. Apay nga the magic na. Ay, Miss Beauty Paul, saan na basta banana na ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasingsayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi na kida-kidaya na kasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta unget mau. Gumatang ka ni tilakok ang Magic Banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid dog iti pasensya. Sagmamano. Talo a pirasaw. Kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a Magic Banana. Nagnginan. Sangapulo a pisos matan ah. Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka.
aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Gano kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't a nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Ah, tata, padasat man aramanan da ito'y lakom ang magic banana. Ay kit mo na. Ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo, tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pagnubit ah. Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di tapalengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritong ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dak nakamatang? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di tapanunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Na, ramanak man. Opo, nagimas sa talaga dito ginatang mo asaba. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang ngamin Oh, magic sa talaga. Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba, Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? nangina tigagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanyak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan. Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kon. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka numami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka kumanga min edi akas ipilpilit ni lolo ken ka. O di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Tapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpaiso tiraman na si ka. Kasla magic agpaiso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Dapat nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo! Ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatid daw iti biyan!
Dagiti agngangabit ita, umay kayaw gumatang. Dito'y matlagayang masunat, ipaglaklak ko iti saba. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo, gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang, nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkan. Ha? Tita! Tita! Apay kasla excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay nga kalukwan na ita ibagpag. Apay atalula ang tiginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldo, tamapanak gumatang iti maisasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ha, ay niya di kunam. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na, saan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay. Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan kamat gumatang, Tinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ado tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may sa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, ginagad baybayan, tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswada kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana, mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika kit agmaybay sa iti biyag. Nay, apay nga mo ngagmaybay sa Ay, napugpaklaan mo madam. Ay, manu akilo ti katangam, madam. Mabalin ka di ti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, kituon madam. Adamot motor ko apag deliver kaw. Ibagam lang no sa dino ti balay maw. Ay, awan matlangan ni Jenny. Day takot tirigat na. No naawat nan di sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamaten nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Manu kayo ka rin agigyan ditaw. Agmay may saklang. Apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan ka na yun lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ita sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikon di ta mansun mo. Tapnusan kan ang marigatan.
Ay, madam, adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungit Anya dayta? Hapay ngagmay-may sa ka, nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apo ka. No ada nakitam, o di sukumadaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Ala, bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damag kay tikasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abalwak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungad, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday mo. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasalitaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, mat bakit? Apay ka di? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging ita, santa pa yanap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, matinton bigat, bakit? Ha? Holiday matinton bigat, sana ya? One month holiday, special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang, isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay, katala ah. Mapanta ijay, ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakat. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ro ta blouse ka ng buhok mo, ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na.
Ti picture yo nga kikis ija nagpasyaran nyo kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anag iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit din. Nagmayat mo't nanti nakita nga impose mo iti Facebook, Mare. Ha? Di ka impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, Mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din ukas na, Mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka nung ay ayatan? Iso nga saan lak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din day arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo akin ni bakit na iti Facebook. Tapno sana madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti dadoma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo tadag iti kinasweet na kin ni bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Nya laki iti. Unayen ni Rita, talagamat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nakanuay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nakanu ang maipost iti Facebook. Kanim baga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa.
Anya day ta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress dahito ya parakin ka. Ha? Nalabsak dahito ya naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam, anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo napintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbagti asawa mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka ket wagas na laeng tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay namare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ije ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mang ibagbaga nga adda kano chicks mo ije ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Asino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang? Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga ipost iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y lamay tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay mo ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya.
Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti ko na, awan. Ha? Ti ko na yukit de, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurgura kanya kiti kasta unay. Umay ka iti balay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, Mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo. Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid inton rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kada iti kumparek. Agsyat kami man basit iti balay da Anton. O sige, duday tati ko nam. Agluto kanton ha. Manganta apaman na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift cookin ka no sumangpetak. Kunam day taa. Namnamaak day talakay. Wen, amumutan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya ko na, tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y tanak ko na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna kun ket. Anya? Mapantay iti ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko kin ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dito yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamutin na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampayiti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya panang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no matgayam ti pagbaga dagiti tattao ka na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo. Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo!
Anya, mamati kan, iti bagbaga ti tao, Mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon, Mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam akas na unay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tiduldulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawak. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Itikal man na nasabat ka at aimat mo nga ugot ti kamote, Mare. Sa ita nasabat ka, ugot man ang tiimat mo. Ha? Ang mga agsabat na intun bigat kat ugot man ang tiimat mo. Ay, gagangay na amare. Awan nga min trabaho kita. Iso nga anusan mi akin nilakay ko ti agsid-sida iti ugot ti kamote. What? Manumutin alawas akas to kanayon ti sidaan mi. Ay, una yan, Mare. Agsapol ka ngamin iti panggidam. Awan mat nga rod ti agayab, mare. Rumor ka, Mare. You go out and find a job. No talaga trabaho ti sapsapulam. Sika ti mapanagsapol. Saan kit di ati trabaho ti mangsapol ken ka? Ay, wento, mare. Ay, anya lagi din. Taan anusan nyo latan di ka sa abiyag, Mare. Manggad ka. Saan mo nga ururayan lata nga adda maapit nila kay mo ije bangkag na. Oh, layan, kastoy abiyag. Ha? Bigat, aldaw, malam, ugot lata ti kamote ti sidaan. Anya ngay nga rod lakay. Aganos ta. Awan mat nga rod trabaho kita. No ngay, mangsapol tamat iti panggadan, bakit? Tapno saan ta kumaamang namnamay ti apit iti bangkag. Lakay. Kasano ngay, no, panagaapit kat maranaan tinalaka apresyo tinatang. Ay, awanan na. Alawan, manggedak lakay. Mangsapulak iti pagtrabaho. Nasayat no kasta. Awan tinasayata mapasama kiti biyag ta. No at datalatan diti balay agtugtugaw agmalmalam. Magichis-chismis iti karuba kas kada no nyapay dita. Nyalakit din. Ay, naimbag ka ba, Mare? Makita ka anak kaigam iti may sa kilo a karne. Ha? Taapay anak ko ng day tamare. Nakunak dayta, kaputa tunggal masabat ko ni Dina, ugot ti kamote ti imat na si Danda. Anya? Wan, iso ako naimbag ka pa'y tada karne nga imat mo. Awan samot ngamin trabaho ni Kumari Dina itamare. Ay, awan. At dalang ija balay da nga agtugtugaw nga agmalmalam. Numaburing ijay, ay soas makikaaruba, mabanlang makimarmarites. Sana all adi. Ha? Anya sana all nga ibagbagamad, Mare? Sana all? Awan si daan nakastagad di? Aha! Diyos mio, Marimar. Ay, sika talaga. Ang mga no adda mabalin mo apang irekomendaran ken kwa na, Mare. Tapno agtrabaho man man.
Gandap no saan lang agan anos iti ugot ti kamote iti naldaw. Padasak to asaludsudon ti boss mo iji grocery a pagtrab-trabakwak. No agala da pa iti trabahador, mare. Ay, wan man mare. Si kanton ti mangibagagan kuana na bilang laan. Naimbag ang bigat yung, madam. Kastamat kan ka, Ira. Naibagabigat mo. Nagsapa ka man ita. Kwa. Wan, madam. Nasa paak, taad ako makayat ko sa ludsudan kada kayo. Ha? Anya dayta? Amangan magsapol kayo pa iti agtrabaho. Apay, adag sapsapol iti trabaho. Adda nga minti kumarik nga awan trabaho na ita, madam. Amangan no kaya't yung alaan tapno agtrabaho mo diti grocery store yo. Manuntawin na. 35 na, madam. Ala. Ayabam inton bigat tapno ma-interview. Kat numayat, mangrugi matlaangan inton bigat. Mare, Rabin, papanam ngay. Mapanak di tabalay dadina, mare. Bakit? Apay? Inak ibaga kan kwa na ano kayat na ti agtrabaho o may iji pagtrab-trabaho ak inton bigat tanak kasarita kung ti akin ko iti grocery. Kasta ka di. Ay, katuan Barang magagat nga agtrabaho, para madlang katakuha nga agasawa da ita. Wud nga rod, mare. Maalang nga rod, labsan ka pa inakon. Wud, mare. Nakasarita kung di akin kukuha iti grocery a pagtrab-trabahwak. Kat nakunana, ano kayat mo, o may kaya inton bigat tap no agsarita kayo. Kasta ka di, Mare. Ay na, agyaman ak unay Ala, awan anyaman na ka di, mare. O may kainton bigat. Kalpasan ti panagsarita yaw, mabalin mo siguro ti mangruging agtrabaho. Wan man nga rod, Mare. Ayun gayam. Kat manungay ti sweldo yu gayam ijay. Minimum, mare. Isu na laang tadabay ti overtime. Ay mayat man, Mare. Wan, mare, isu nga umay ka ijay. Sigurado ang magustuhan. O sige, Mare. Umayak inton bigat. Naimbag abigat. Anya gaminan tinagan mo? Naimbag abigat yumat, madam. Di natuto. Tinagan ko, madam. Anya? Di na natuto kasta ka di? Ni Madam Mat, di na toto laeng, madam. Saan natuto? Kunaklakit din. Ala, nakita mo ti trabaho dito'y grocery. Agtitinulong dagiti trabahador. No anya ti awan, alaan ni bodega. Uwan, madam. Kat anya, mayat ka kading agtrabaho dito'y? Una, madam. Mayatak ngagtrabaho kata kayo. Nasaya at no kasta. Agtrabaho ka nga rod. Tapagsaritaan ta inton malam ti may papan iti sweldo. Agyamanak, madam. Okay. Kumusta nga? Iti may saldaw mo iti nagtrabaho ang bakay. Ay, makabanog ang lakay. Ngaman ngay nga rod. Aganos na. Katuwa na. Kakaiso na anaadan ka iti trabaho. Wan nga rod lakay. Ungayan, kasano nga iti sweldo yung matijay? Minimum lakay. Pagsayaatan na laeng, at dabayad ti overtime. Mayatan na ita. Iso nga anusa mo rin jay, bareng ijay kang agbayag. Kasano nga agbayag nga ibagbagam? Kat makapaasarmot dayjay nga ayra. Ne, iso tinangisarkan ka iti trabaho nga kaasarmaw. Una, takunamlan no asino ang malakas iti akin kukwa. Feeling na mo't. Anya?
Makarengreng nga isulaang ti sumanao no madama ti trabaho. Katanya nga ron nga. Iso, tinabayagan ni Jay. Di ka latabaybayan. Anya lakit din. Aywan gayam, awan kami intun bigat. Ada atindaran mi akasar ti kaanakak. Kasta ka di madam, katwa na. Kas iti sigod, sika ti makaamo iti counter, ah? Wan madam, awan parikot iti dayta. Kan kanayon mo akitaan dagiti stocks. Wan madam, siyak ti makam mo. O sige, agyaman nak, Ira. Mapagtalkan kan mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, madam. Ay, awan talaga dayjay nga Ira. Ha? Apay ayan ni Ira, bakit? Nagngato ti puruana. Anya? Taapay. Gapula ang tanako na ni madam nga iso ti makaamo iti counter inton bigat. Tawan da. Kunam mo ilan no ison akalaingan. Talaga a feeling na kat malakas iti akin kukwa. Ay, unay ka. Tila madlaw mo iti kumarim. Bakit? Di ka latabaybayan. Oho, anya baybayan? Ha? Ti kuna na siguro kat saan amaamuan ti akin kukwa iti grocery ti pudno nga ugali na. Payman tasyak man ti mangidanon to. Anya? Addan to aldaw na dayjay nga Ira ko naktumot. Feeling malakas. Ha? Anya laki din. Anya? Apay ano ko namday ta, Maridina? Pudno matmare. Kunamlan no isulaang ti malakas iti akin kukwa iti pagtrab-trabahuan mi. What? Nagngato ti purwana ako nak. Ay na, si kagadiman ni Ira. Manumad ta natawan ngagtrabaho iti dayja grocery. Isu siguro atal kan launay dakin kukwa. Talkan nga bagbagamot. Saan dalang amo ti ugali ni Ira iso akas jay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ne, kasla saan mumit ako mari dayja babae. Kasla saan mumit nga amo ti ugali na. Anya? Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit ijay counter no kasjay nga awan da madam. Ha? Idi pa ilang nga amok ti ugali na Ira. Iso asaan man a feeling malakas iti akin kukwa, no saan na akayat nga idanon ko ti katatao na. Ah, anya laki din. Nakunam itay nga day bagam, Ira. Anya day jay? Kwa, agpakadak ko ma, madam. Ha? Awanak inton bigat. Ada nga minapatag nga asikaswan mi iti asawak. Sana balit inton bigat lang mat. Okay. Awan parikot iti dayta. Sikalaang mat ti awan inton bigat. Agyaman ak, madam. Alangarod, agsagana kayon ta ag-close tayo matan. Ay naapo, madam. Siya kunti mangibagbaga iti pudno kada kayo. Anya? Pasimple lang ang dayja babae. Ngem nalibig mo ti panunot na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sipod pa'y, agtatakaw dayja babae. Anya? Amo dagiti kaaruba mi dayta, madam. Gaputa na bayagan dayta nga ugali na. Iso ajak pa dyan, asaan nga agkup-kupit dayjay no kasta nga italagyo kan kwa na ti kaha. Ha? Iso asaan kayo kung mga agtalag unay kan kwa na, madam. Narigatan ko naktumag. Ang mga nuko na inyo, ako mitkita kayo. Tagayam, kupihitan na lang. Nagadungaminin, titinaktakawan day a babae. Iso nga ibagbagak laang tipod no, madam.
Anyalagan nga iti kunan ni Ira iti day tangay bagam. Punay kamutan di na. Anya ko man. Tinapatag akit na ibagak ti pudno iti akin kukway ti grocery. Apay, adda pamanagnak mo ngagtatakaw ni Ira. Awan mo't kiti ah. Basta. Ay po, kaslasan ka ngagpampanunot mo di na. Iso tinangisarkan ka iti trabaho. Ngamita, kasta tiyara aramidam iti liklikutan na. Marurudak nga road. Kas lang amin iso ti kalaingan iti trabaho may. Gapu nga taata iso ti taltal kan damadam no kas jeng awanda. Ha? Agbibisin na unay. Makamukan mo niya ti may baganakin ka. Binagaan kan, ngam awan mo't dengdenggam. Anya? Di kan sa pinagyaman kan kwa na iti panangisark na kan ka iti trabaho. Ngamita, isumutan ti perperjam. Anya lakit din. Nasaya at nasapa ka ita, Ira. Aywan, madam. Ada mati kayat ko nga ibagakan ka? Anyaray ta, madam. Idi nga minawan ka. Ada na ibagakan yak ni Dina. Diyak kayat apat dyan. Iso kayat ka kasarita. Anyat ka ti asawan. Nakuna na ngamin nga amuda ka kano ijayan yung agtatakaw. Ken maysa, nakuna na asaan na kano apat dyan, asaan ka nga agkupkupit. Tunggal italag ko kan katika ha. Anya? Imbaga na day ta, madam? Wan. Iso ti imbaga na idiawan ka. Diyak amo, no dengdenggan pa dagiti daduma at trabahador. Anya? Poo na yan, Adina. Anya nga taaya ti basol ko kankwana. Awan mati amok. Ha? Ala. Adalat ta kada kayo, madam, amang obserbar iti trabaho mi. Awan ti rumbang apanak nakak, gapot awan mo ti amok adakas nga aramid ko ayan mi. Sipod pay. Nyalakit din. Ay, makapangariyat at talaga day di babae, tatang. Kaslasan ka na irwam iti ugali ni Dina. No dapal na iti may sa tao, dadaulin na. Aramidin na ba, tapno madadaul tinagan ti tao. Ay, isulah nga rodan din sirek ko iti trabaho. Nga maaramid na gayam amang dadaal kanyak. Ay, yan niya laki din. Agasam man, taimbaga na kanong agtatakawak. Sipod pa'y awan record ko diti barangay apa nagtaka, unuan niya la dita. Malah, kasaritam tao, no sumrek iti trabaho yaw. Tako na ba, asaan na simrek ita? Ay natatang, saan kun nga urayin asumrek pa'y? Inak man kiti iti balay da, kayat ko akasarita. Amo mare, awanan ka itibay na niya. Ha? Taapay anak ko namday tamare. Saan ka man nga agpamarang nga awan amom? Tani, agburburok ti darakkan ka. Anya? Apay, anya launay ti basol ko kan ka. Danapan mo yung bagbagakin ni madam nga agtatakawak. Kuwa mare. Awanan ka mo't itibay na niya. Kuwa mare. Mare tarupam. Sika lang nga rodan ti inserak ko iti trabaho? Ngam ita, siyak man tan ti nadaalam iti nabayag at trabaho, salbag ka. Mare. Kuwa. Ay, nasayatan takan lakay. Anda ko, ngam saan ka akanunungan. Oh, ala Ira, ikam iti pagnakman na, barang agnakam. Uray asawak, sa anak apabor iti aramid na. Anya? Kita ang manday ta? Asawang pay ngam saan na ka nga isakit. Gaputa saan at talaga anasaya at iugalim. Mare. Mapan mo kitin ibagbagang agtatakawak. Anya lakit din. Uray saan ka na sumrak no bigat. Ta ang mga no burakak tirupam jay sangwanan ni madam. Nagkunangamingan ka, amaban mo dadahilan ni Ira. Mare. Ure asino, agad makaungat iti ka sa nga iramid mo. Ha?
Sika lang aro ti tinulungan da, tapno maadaan kay ti trabaho, ha? Ngam kasta may lang tinaramid mo, anya nga ita, ano nga ngayon, ha? Nakaraman ka, iti tungpa. Saanan ang maulit, Mare? Saanan talaga? Ay, rumbang laang. Kita ang manday ta, kat uray nila kay mo, kat saan na ka ngay sakit. Gabutaan muna, asaan na nasaya ti aramid mo. Ano ka ba naman? Anya ka lagi din na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.